Gde si, car zemlje? Evo. Naš generalni sponzor Mercedes E200. Koji sponsor E200? Mercedes-Benz. Benjamin. Vidiš car šta radi? Ale, Car zemlje. to je taj car zemlje. Dejan Deki. Pa se lepkava vodoršice za lice. I šta si rekao malo pre na onaj klip? Znači, ako umre pas, 40 dana će nosiš crno. I 45. 45. Bravo. Ale, a kakav spomenik beše će mu napraviš? Poglađen. Nema drugi, rekao si drugačije. Neću da te posetim sad. Ajde se sam poseti. O, brate, ja da sam znao šta sam govorio, dobro bi bilo. Pa rekao si mermer nive regi. A mermer? Od mermer. I kakvu sliku će staviš? Ti i on, a? Ne. Nego? Oni ona dvojica tamo. Ko je? Koja? Vučko i Srđan. Gdje? Evo ih tamo. A kako se zove ovaj? Vučko? A, pokušaj Vučijaka. Bravo, a onaj tvoj kako se zove? Rokadžija. Rokadžija, evo ga me. Gdje si ve? Rokadžija. Idi po cara zemlje. Čekaj snimom. Ove nemoj da bežiš. Čekaj be. Neće ti ništa, samo... A što se plaši od mene? Nepoznat si. A, pa nisam ni ja car zemlje. On ide samo po cara zemlje. Mrš, nemoj te ubijem, pa tvoj ovaj car da nosi 45 dana crno. Nervirao se, Dejane! Gdje mi ode? Dođimo! Ame, desi me, agove! Ebe ga Conan! Gdje da vam je ja među klencite maretu? Nešto nije... Znaš i ko je vikao Ago? Ove, Ago. Kad će da umre ovaj pas, ovaj, Rokadžija. 45 dana ima da nosi crno. Stvarno? Ajde, vidi ga ubija. I znaš ko je Ago? Spomenik ima da mu podigne. Stvarno? Ovdje mermer da bude. Kam ga be? Avo, hapko kaj. Na neto. Snimaj ga šta govori. Pošalji pozdrav za Facebook i za YouTube. Pozdrav. Pozdrav svima iz Facebooka. YouTube-a. Tako je. Roki! Avo kere bebe, avo kere. Cirkus za keramorova.
Ame daj mi že kuravo. Znači dikele o Džengiz. Uživini o Džengiz. Samo za mađana, ništa za više. O, majko draga. A Juri noleve, că c'era giù con camerolo che già saranno panci di vecchia vocca cari. Ne pućem tu Sonja. Sonja. Hvala, Đuklen, učitelji ovako. Sonja. Hvala se da će kopam E, čuvalo te rumnjače jednog ja. Zanjic. Hvala direktno se da će Anistega. Abe, nije njegova be. Abe. A vi siti nešto? A vi siti nešto? Acimuli robote sliminavije, vem. Generalni sponzor Mercedes E-klasa. Bilo je to sve za danas. I ne led vas sazredive. Pravo znači na romskom i na srpskom. Pozdrav!